Pripadnici ROSU uhapsili su i pretukli državljanina Rusije, Mihaila Krasnoščenka, pripadnika UNMIK-a, a dok je izlazio iz bolnice, Albanci su ga okružili i vrijeđali dok su ga sprovodili u ambulantna kola. Naime, on je iz bolnice izašao sa povredama i podljeve na oku, ispod oka i iznad usne, a oni su mu dobacivali najgore psovke samo zato što je govorio na srpskom jeziku. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, UNMIK, sa velikom zabrinutošću prati današnji razvoj situacije na severu Kosova i Metohije, uključujući to što je kosovska policija privela 2 pripadnika osoblja UN-a dok su obavljali svoju dužnost, navedeno je u saopštenju UNMIK-a. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a na Kosovu i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, naveo je da su 2 pripadnika osoblja UN-a uhapšena tokom akcije kosovske policije na severu i zatražio od Prištine njihovo hitno oslobađanje. Tanin je poručio da će, ukoliko se na bilo koji način naudi osoblju UN-a, na to biti odgovoreno najvišim stepenom diplomatskih i međunarodnih pravnih odgovora.